okiriho kandi amani gono gatira SkyTV irakarya abantu kandi umwe notereza kire ositamo juroti program egere kanjirinde kandi inde principal FAMA tugende tuhenda hamwe twege ibyo buhinji no bulisa abo kuba owiro bwinyi tutekwa kwato muganda tukata ugundu tukega kurugama FAMA gabantu abantu abakubana batwegese ibintu ebi dero kitwera okugira ngo tugeshe twabakopaho tukigite nito tugireshe twahitandikiraho no bura abo indakataka kake no basaka koresa hatinka oryomo ekazi mwenda neshicweka ahituine ebijuma nkemi emiyembe ajestamia ekazo mu 3 then tuinehona na project yo kuzaza imitumba iba kweta micro propagation tuzaraza he imitumba then tuinehona nenjoki ezikutiyamba hakora pollination na kugira ngo yagitagita twazigira ibitoke bihango twagira ibihango ibo mix farm tuhinga muna na emboga umwenti kora iba kweta enterprise mix tukwate emboga ezikurira hihi tuzibyara hiyo mu rutoke tukora kikonka tuine enkore tubyaramu ya double dug beds then ibo mix farm training giraho training giraho munonga ebyeba kwete bya agriculture na munonga nshomesa ho ba managers tuineho project yemnyeto eri kutuyambwaho kitongore mbacheta avisi then tuineho nangu tukwatagana na Ministry of Agriculture nshomesa abakweta farm managers abo kubasa kukora mu farm z'abantu narabo kubasa kwekorera farm zabo bako hariho abazire babo kutuhereza abana ngo tubatendeke bo bargabe yekorera intoke zabo bahitaka bagende bakora intoke zabo kandi abana bakishemerirwamo abana batungire bagigahara ahabwa nibiho bwenja abo bwenje butubahereza buri handi zone abana babiri ba consultant abo kwa babapangisa bareka ngo bakorera abantu bakorera kikire ntushomesaho nana abashaho abo cooperating drug shops ezebyo buhingi abo kuba ntwaragana na Ministry of Agriculture department ya crop protection hamwe na Makerere University nibije babashomeseza babaha certificate kwikiriza kwigura drug shop kandi uwo tagine nibije bakwata iyo certificate so ne bagishomeseza ha ibo so ntuba tuyineho abazire mbatusindikira abana abineza diploma na degrees bije bashomera aha bagenda batandika nanguna nabo aba kuba baje 4 kumwe umunanko mu drug shop abareta bagaka babangura kuba bakwasire baguma babagambira mu mwirukanga muze ibo urukurwo mu choma jana yirukanga tumushomeseza na so echecho tuyonde chikora de nahandi ntwine ekito kukora yitwa kweta outreach eyo kuyamba eyo kukorara abahingi abandi umuryecho umuryecho arho ba FAMA abakutandika hariho bakweta telephone farmers abone ba FAMA baba kutura za Kampala bakutura heru ya Uganda akonka kwenda ngo farm yebene koraje abana hantu bashomesa record keeping twashomesa ko bakoraje umwana naragaba mukwasa farm agireberera aguma nakusindikira amagoba cyonka so ahaha twide timwejo ababa no tubakugirya abakwa bintu bujuruzi abana farm zeze ukurebeza mani nyingi zina abana abargira ha ibo mix farm then tuyineho ni twenkitwe hariho abantu abakugira ngo nyenda ko establish ngo rutokero hangu nyenda ko establish ngo munyamwani nyenda ko establish ngaki abo bona abana nturugaha tupatana then to stwara abana bakugukire bakikora baheza babashashura nabo twasibura bakarbu mutaza narshi oshara mujoti kandi training bashatu ako turakoze rutokero urkwingana ekazi rukaga kiryandongo hati turiyo tukora ntuza kubyara ekazi kakaga ezo mwana hatabwira mwe bitoke ahingambira twashikize bitoke mutwari 12 bitubyiremo konka tukosta nasare bed yito hataho hari abana bingi hariho abantu ubuto abantu byara rutoke twabyara rutoke twabyara muhogo twabyara rutoke ekazi rukaga twabyara muhogo ekazi 5 twabyara na koko ekazi 5 ntakutangaza tukakwata groupe twara abakozi abakuza kutimbe bina tukatwara groupe zitwara abana abaye bakoreye buri kimwe cyone so kiryandongo project tuwakoreze no mu abandi za tintungamo tinyabushozi tisembabure abantu ako hatara abantu kwimwaje tinyoni yanda kubyara nko rutoke rwagonje ata ujya ngwito ntucoke mbuboye yemitumba abantu nabyiha kandi ugaraka tumuherezaho nabana baratekenwa barabikorege umuntu nabasa kwana jya rutoke rwafa rwabarabye ntusindika abana bazaye na soil testing kit bacebera bakeza kucebera bagira ngo arwireki utushanga ngo ntabura mu bakirisa neki
tomugambira iza namasha narashifatara nibasa kukikora hati omuntu akuhereza contract kare banzo bikore umyezi 3 ndiye kwana ho results hata abana abo nabo ntukoremera munkejo ito nkaba ibo then aha ibo tuyina project ndijo ntukora n'ibinyansi hinga ibinyansi byente muine pasture bank tuyinaho pastures tukoraho nangu tugijaza tubegesa no kwakora silage na hereje abana kuka tuyinaho bikabye ibinyansi ebi tukwenda abantu ba spreading tuyinaho ekibingo ecyasuga na pH bakumanke kikwijo batubinje sigoteka bakanyiremo konka tubyine akwaje nyine nahinyine ahinyine protein kwasa ko ebikurugamo then tuyinaho na nebinyansi nyondi consultant ni nkora na kitongore majete ya SNV etukoro ni nkoro mu district za nibindi ndukora demos z'ebinyansi za Burkaria 22 districts za Ankore za Ankore za Rwenzori hamwe na neza Rwenzori hamwe nyine mu za central nyine mu Sembabure na Ryantonde kandi nkore yona iba kurugaza akazi kuruga akazo kuzantungamo ejo yona district ezo ntuzikoramo then ngaruka nkore mu za Rwenzori nyine mu kitagwenda cyegegwa kamwenje cenjojo hamwe na footpotro kabarore na bunyangabo then kandi za Kigezi ataho nyoni nkikora umuri rukungiri hamwe nangu n'ibiceka bya kantu konka handi akwa iyo project nekora na kabare kora na Kisoro konka umumwe ho tubentukora demos z'ibinyanse bikamwenda ebirunje bikubasa kukamisa so hatebyo ndiyomwe na ba yusi banje abo spreading akwa kuri ninkora nka consultants so wayende mbubo yona ibinyansi bikubasa kukamisa akwa tugira ngo wano risente ahantu haburijo hona ahiba kweta ngo ne ha grazing no itaga kuboyine frijan emwe eri kuriramo ekazi 2 konka waba risajase no itaga jazi 3 omu ekazi 2 konka wano kose improved forage eyindukora mweje no chubanje kwetagisa kuboyine ekemwe ahantisha tukuza hanti 5 ekejemwe aho kwabyine biomass nyingi nibyera munonga nibyigusa kandi bigaruka birise kirisa ecyamani kirinko ko kubana uri abantu bagamba fatareza ngo bagira ngo aha mutumba tekaho kilo 2 amene tekaho bafu ibiri zamasha kuko yero fatareza bagira ngo tahwengaro egiyonga so hata abere binyansi ente yo no yakubesha matero ikintu kimwe akantu kati ekakarye nikagikora munonga kukira uwagitemere uwagiretera akahubisha tuze hatoro ibyo bitoki so hata uri kugira ngo no shango nyine eka emwe ukwasa kuriza aho ntisha tukuzarita kandi kwiguta kandi kuhereza cyo kwera so ebi byona turiyo tubikora na Argento Innocent hired by SNV kurango nakora ezezo demos twantugamba so konka hati ekiranye na nebindi bitongore tkoragana nebitongore bingi then tuhereza na internship replacement amashomero agatweture ahashaheji amashomero gona ngangenda ngo amashomero agagurukaje nigasindika abantu mu internship hatemerwe ndebiri kandi nangu banyizire ngo kugera curriculum n'aba secondary umbwire gwo mission uza kushangana bo mbija kwihayo kugo ati no basindika ha internship ushanga tuyinaha abana kinana mukaga so hata institution ko kandi just na hands on practical hands on so tupataninga n'amashomero mingi za Kitagata Farm Institute Kampala Farm Institute Ibanda Farm Institute hariho na Kaseke Polytechnic tuyinaho simanya amashomero ga Gombe tuyinaho Mitiana Groveti n'amashomero agagona gatwetore Mbara University abana bafunira Bishop Stewart University za Kabale bona bana bija tubamara ho kwezi kumwe na 2 na Makerere University natereza abana na mwentu twina abana ba Makerere University abani kuna 5 twamara nawo twatambura nawo twabegesa and they appreciating and akwanyo nyine partnership na Makerere University hamwe na Ministry of Agriculture mixed enterprise no bano manyisachi hate cyo nicumanyisa ngo omumwanya muke kuteka mwe bintu bingi hato omu eka zangi 15 twine mu buntu bwingi enterprises kugira ngo ziri mixed nabagira ngo twine mu vegetables ine mu na pastures nije kwani ziboreka nyine mu ortoche enzoki nazire twine ho enjoki twine ho nebijuma byona biri mixed okay hate cyo nicumanyisa ngo nyine ho ebintu basa kwentase ya burizo
ine binkwasa kwihentasa eyo kwezi nyine hentasa kwasa kubaho obwire buri season niyo bundi obwire buri hata jejo nsharure mirundi ebiri omwaka kuko mu vector ntwasa kumanza shoroma yivu rwire nosa kushanga urutoke ntutema buri kwezi narshi mirundi ebiri mu kwezi so ejo enterprise mix yitugamba kugira ngo at least buri hamube nogira cyuyaho kandi buri kimwe nkiyamba kitahi cyane cyo turi tukora ha project ina areba then twinoho nane kuzazo butumba nabire yaturabiremu esabite wire konka twenda technical part of it technically do you think this project can work out? For sure edge project nyowe kuno nishaka waginitiatingire kubona ho rashaka kubona ogireba munonga bagikoze abo nabana either barigira ibo abakagenda bakagikora narshi nobasa kushanga erione kurwa institution konka edge project itwe in fact edge project ya micro propagation nashe yo kuzazo butumba mumba bwa tatu sukari cyangwa kati sukari cyane kindi technology edge yo etuyambere kandi bire business kuba ninyisuka ngo imyaka y'inyuma abantu ababije bakashanga uko shanga twine gukogeza konka hati nyenda kugambira supply rya higuru ahingambira shaheji nyine branch simukaga twine branch simukaga za bed zezo za bed za kwa twine bed eryaha twine hobe eje neyaha then twine ho ibanda twine bed ernyakatoche umwami Lawrence twine bed ndije ibando wito twine bed ndije aho bakweta ngo nikinoni omurikiruhura ejo ne ambaboku then twine ho ndijo branch Rugando Rwampara twine ho Nyamukana abwantunga muhara hibagurize nansi nayo rinka hansi twinoho na isingiro nayo twineho branch twinoho na kabuhe mu maduka wanoza arwa kitagata hacishayi ecyo cishayi hariho na n'umuzigiti aho ishomero ryo muzigiti hariho cishayi then twinoho naho branch hate icyo cyatese twazikora tukakwatagaraho nangu n'ikitongore cya Badifa hamwe na Meda abo n'abajungu Badifa icyo mwami ka muganga bakatwatara bajya ngo egi technology ereke guma hahunga so batekamo sente batekamo twa establishing izo branch twaronda ibana sa operators itu hata hantu zazo bwana tubatera umutuve tu parkinga mu box hata bagenda bapotingira kuri babuteka mu bucebe hata baguza okukira kugira ngo tujipakira aha tugiteka motoka hata road ne bampango ati tuzaza then tubasindikira batekamo then bagurusa kuri then nabo mu bagurusa konka cyimwe ndakugambira ahabuja ngo eje mtumba teine burwire na bukoko negende tine burwire tine kajunde etire na za wivuzi hata abantu nabaniyo bakwenda munonga kanera kakwera kandi leta bitoke buri safe cyo burwire kandi safe mbabwetango disease and pest free at least nubasa kugifuna contamination koko mu mahanga bwiro bwinji naro bwanyimo tinkwenda kugambira abakutureba ngo eje mtumba te kwatwa ndwara bambe eje mitumba ni kibuzi ne ntaragaza ni bwazurume ni mushakara ni gonjeizi waragajara na ine kwatwa kunka echi tukufa no kurangu tuwasha nko wakura hari umutumbo kiba wagubyaro kashanga gwarwara hata hito ntuteko kuhereza gugwagenda gutine mu kirwara so iyo gurebere warebera kurungi kandi abantu bagihera ubujuruzi ekozire kandi mtumbe kora kakusa kwere bitoke bihango byo kwasa kuteko mukatari so hata ejo technology turiyo tugikoraha kandi yambara abantu njabo kuba eje yihireho ecyo kushanga no byara ekintaburi abantu ubutwabe tubyara kare mtumba uko uzo umuntu akure mtumba to kumanya ubari yakwa mushakara ubari yakwembwazurume kuko hatabwa science ekatureka kugira ngo ekaselecting research ekatuselectingira high yielding varieties emitumba erikwera munonga haza bakashanga ka igana kinana ebituye no mu Uganda bakashanga 27 byo birungi hati omur 27 cyo twaronda best 6 izo turi kubyara so abantu kuko kujyo tumyenda kubyara mushakara zonka nitwereze mitumbo mutwaro ne mitwaro waje turinyenda kubyara mbwazurume no muzarasize mitumba nendiza gisiga mbwenu tuyine embweta kamwe ejo mutumba gukaba gutoko guguru arho mushiramba mutembwa takamwa niwe MP wa wigara we hati nayenda abantu nanda bakore mujuba hamwe n'imbire so turiyo ntuza kumuzariza emitumbe yembire na mujuba kuriya no manu bari no bahisa marwa arho abantu gusobanira toche baninka side zokwe abakwe bo
abo kumanya ngo eshande yembire hamwe na notwarwa twembire bakitwenda so hati ogwe turyonse kumuzaraze mtumba ejo hati wagira uti myenda iha niyo tukubasa gukora namwenu abantu bingi batwira hakabaragara nungi batwara bogo ya nungi batwara gonje ngoga enkuru bagaruka batwara za kibuzi entaraga zambwaza hata habitoke byo kureba tkwinga ekitoke cyo ekikubasa guma kwese ekyakwasa kutwara umukatero kagire bitoke bingi nentaragaza abandi twabantu byare ntoke ntubasa kuzibyara hata mu mbyare ho design ntwata ekikachimwe tukiteka mu broka yacu na shrine nkisha tuzabe ekikachimwe line zine ziba ekikachimwe akwa mtumba tekukunda no mwita ko mukuryana ne bane yakukana na nekindi noshanga gumwe n'umuringwa ogumwe n'umugufu so kubyara hamwe hato gumwe gumanja gwenda kuri ha gutorezo gutanga mushano shanga umwe ebero byo kwera bya so kitukora ntubantu wenda ngo buruburo temkonka ntugaruka tuhereza advice yo kugira ngo arwe ebikebe kubasa kutomu katari hati nkentaragaza bakwetana kitembe ne basakura kuteko mu katare hati ejoyo no wasa kutema ibitoke bibiri kuzara bishatu buri mwaka buri nkoro kunke bindebeka none temo kitoke kimona cyaba cyango munonga so ito tubantu kugira ngo wano byara rutoke wakuryara reba kangu 80% yabentaragaza ekura tuhona ngo mbazuru ekura tuhona za kibuze nezindi then konka mushakara netere cyo cyango nicyo kikushiraye konka tubantu kugira ngo niye gingure bo mabegaga wibura byare eje nimporogomo jibyare umurevuri jibyare avenue planting hati kuba turyo mu ntoke arize establishing birebe tugira kwata avenue planting nota hitoke bihango bweno aho umuhanda gutire mu muhanda arwajwe umuhanda nana hihi nanekaho bweno abantu bakushikira tekaho ebitoke bikwere bihango za mporogoma mushakara kibuzi kwera atereti shaka ine bitoke na hijo muguzi yaje kaine bitoke na mwenu tukore ntoke z'abantu nka umushija kije yagira ati dr tate nakwetegereza cyo wabenogama atumanya abagenyi bona bokwija kunku batambuza mutwara barebe bitoke atubaje ngo ko ine bitoke atukumpa nawe ugira ngo ebye bihangura byo atkande ebi nikizaho kimara hine mezi 3 ntaka kitemaga abo kugira ngo nkitura kukura twonka kandi bikura hagateza ahito atireza na kitembezanye intaragaza ahito atireza mwaza zitere bitoke byazo biringanire kandi ntemaho n'emirundi ebiri kuno ntaka kitembere so hati ahwaho niho tukugira ngo tukore avenue nangu n'abashubuzi kwakuba nagure bitoke nanda afuneho ibitoke nka 20 nari 10 bihango ibyarasibiye ekibe na cy'imotoka nari kwara yashikire kuri hamda byo ya displaying biguruze mwe bide bindi urebe ko tamotoko joti otumwemerere je motoka irihe bitoke biruje so hati nico tukubantu wenda kugira ngo tikirungi kugira tukanyimuke mbyaro rutoke rwa mushakara harabo kwija hano bazenda kuko uza kushanga mu eka ya mushakara ukwezi uza kushanga umuntu ateme bitoke 15 kandi wa mporogomo amino wa mushakara no wintaragaza ari kuteme bitoke 20 kuzanisha 15 so ogotora umuhika abo kugira ngo ebimbitura hokura no birabire bihango konkani cyero rubwire buringo so kandi kiri cyero modere konkani cyero so ato mu technology eyitukozere ne kucyokera abantu embubu ezarabara kukize sente kandi zirabara kukize sente abene bamanyangu yarga yasimbe bitoke byigana nibuza kutandika kutema bwanyuma y'emyezi mwenda narusho umwaka gumwe nateme bitoke kandi nibambingana byone nibigumambe kuratana uko kutwareje mtumbe yite yire ito bafurikiraho ahamwe gwangu ngwana gumwe bagutakaatireho hato shango uryaho ozo mu rutoke ruhango ihamwe bitoke bibiri hateje nkora nkora hete ruho ya school fees yo kutera simo yo kuteka imbizi yo gukora ki kutambura transport yo kumanya ya boda na entasane yetagisa kutambura hate entasane gireta tagisa mangu so hate cyo turi kugezaho gukora kureba ngo ejo technology yakora so technology yitu ndebe ryo mbuvera ryo muzagurina house manyaki te kutwaro bwire business ekadereyinga wakure kitoke cyakabyara hari tagenzire kare for sure hate technology twataka tumbaka mu mwe kamubana na butano ho namazima wakatumba nangu abantu mu mbasa ugura kumi mtumbe yaburije nayiha mwana na butano kandi obwentire mu just ninja wabireba ne uhira hankonyemwe hankonyemwe sente nezikora uko wagiye technology nekora kandi akatareke mtumba karahabo ko hatabantu kwereza umutumba ngo nashe kasho mu ntakizo mu rutoke kuya mutumba nabwe mitumbe yo kureba neje tare herefe noji byaraho ikora kandi ikindi neje tine na mazina kunka hataha ikikora mixed neje mixed ushanga umuntu wamuguza bakuguza mushakara ushanga yije yababwaza kunka itwa ikikora
process yi tukuraba muyona tureka ngo twaje markinga tumanye eje nembogoya eje nekabaragara eje ne mushakara eje nentaragaza hata aho umuntu agura cyenyine cyakureba kandi twakozereje nangwe kirungi umukubanza twabanza kuteganisa katastine maza garden ukoze umuntu cyo guruka aho gumwe kuko hata abantu abitwabyarira hariho abantu tumanya ngo ogu we tukambyarira amashakara ogu brokerage twabyare ati nho tukuza twiha imitumba tukuzaza so hata icyo mba mu rushuwa ntubato rushuwa haki tukubyarana cyo kandi bambe twakakurarira abantu nashukushanga abantu bakomplaininga gukanguze iki twabure cyo twakachikoze twakachitungire yes haro ushanga twagira mu challenge imotoka bagipakira bagitwara umuntu narisho mushanga agira ati mu gihe interaha nincyakaro kiza kushanga umwabura ushanga umwe nasho umwe ajya mu mixingire mitumba yanjye yona akika kuri ati iki ushanga umwe tukigarana ka ate ushanga tuyineho neri mix avuga na hata bed hine party ushanga tuyineho mixed ariko enda mixed umwe nangwe je tukika tugishana nese kuko cyingwe nagambira ngo project yemitumba teka tubihire abo kubaniye tambura kuko tugitayiminga twagikora mu season egenda nango ubwiro bwingi hariho abantu abitukubantu tezo umuhanda ushanga bamunta hikaha nkaba district ya Kanungu bakoresagana na chairman wa RC wa RC5 we anabachira kumubarazinga abantu bija kwakira mutumba kuko ubwiro bwingi ushanga bija byenda specifically entaragaza mbwazurume kibuzi hato shanga ngomwe ne bakwenda ho mitumbe mitwari 5 kandi ushanga ine mitwari oine mitwaro nkebi oreba abantu bakusasa akuba demand tuwagishikiriza so nho tuyishimikira kugira ngo tukore na branches zindi akwabure twateganisa bwa munekizo cyamizi kujya kwiterera mitumbe mitwarengahi amizi gitwa kashari konka hati kikaterera tukaduringa mizo mu itaka tasitwina mizi ko kubasa kumara ubane mitwarengahi ubane mitware igi project no wakugira nareba za tanka yiguroko ninjani zigarabyo mauto emberire hati ya miza tugi echamazima igi project tinkwama ngo tukagirgaho kandi hati aho ngo nyine na eminiyateri kugikunda abo kubasa kugikora no kujya marketing hatecho tukabasa ku narebo ine tapo mu rutoke za tapo ziryo mu ndezaki ezezo hatezo nezi twenda kuzitandika ku irrigating hati irrigating vegetables zo kunkan twenda kuteka mu system amizi gakatandika ku bitaro rutoke ko rutoke rwituruka kuno tukaterwa kashana kinje nyuma ho nango hati ngwe twakira twaterwa gira umushana so kunka hati nabwo imbere zo kurebeza iziriho hati cyo kugira ngo tugume turinde amiza genjura cyakikora so hati ko kugira ngo tuteme sente nyingi turengo twakora twayikorera miza hati timbra miza ahansi mitazi amunanka mitazi rigana 2 nozo futi mtwarena kukati kose kimoto arso zaho kuga haho nhoto gatimbre then twaga pumpinga tugapumping sasora egatwara umurushozi hato umurushozi nagaga by gravity ayitwena ngo straight garagara umutozo tugakosa no munju tugakosa nkahi samiza hati cyakirye kizuba kandi agona miza gatine biru abuko tukafumura ibare hanze tuzako no wakushokote no warara gakumurira no twakwenda supply ngecare cyone mukaduriringo kwanso kaduriringa hanze amizi pampu negihayo getwara umushozi ahandi gagashuma ko tugenda tugenda kure kate kitafare tuyonza kora system zirigation tutakte mukite irrigation kit pipe somur toche kureba ngo twatandika maguma mwasumurura enzure tandike kugo echo hata mizi tugiye akintu cya soil testing abwenki necyo mugasho kugira ngo umuhingi aba ashimye kubanza kumanya itaka rye atakatandikire projects ze by'ubuhingi abazima echo kikozerwe munonga ministry ya Armenia ya agriculture ne emphasizing anangwe district sub county zona bakabahereza soil testing kits hatitwe aha ibo agukoragana na ministry kandi kakoragana makerere iri kubukora twine kits nanguto naba agent ni wanda kito kwenda kugishomera no jara kugishomesa kandi tugitungira makerere university logumano testingira okutesting itaka nekintu kikuru abantu bingi ne bakunda okutaho amasha umutumba bakunda kutaha amasha umwani kuteka ho fertilizer umwani wataho dozeha ntabura muki watamuki abantu bingi bakutamu ece kihingwa kino mu itaka already ukako kora test ekugambira nice kikubura kandi oteho kikwingana ki ecyo cya dose nico kintu kikuru ubwo kubana uri abantu bajya ngo amashagisoro rutoke narishi fertilizer za kure toke narishi umwani nabo kuteka we wrong dose nari kuteka ho oshanga itaka rizuye kirisa oizoga ko adinga mu desem akwirisa ibyo ntubirebera mu bazi
ntureba ho mbaza gwa kwita nitrogen na munonga iyo nitrogen yo kureka iyo gambire kingwa ngo leta amababe mengi nakakura hatecho ko kucebera umwita kashanga kitarimo hatoronde kirise kikuwa kigitamo hariho kirisa hariho tubantu rebera alkalinite hamwe na acidite bwe umunyu hamwe na acid eryo mwitaka umwe ekingwa no sakushanga nkenda umunyu mwingi narishi nkenda nanka acid nyingi ndamunonga ko rutochirwe n'ubandi nanka acid eryo muri yena ko zarita hati washanga itaka ritakine cyuma cy'amasango aho toshime kwa no torutoki akikutwara waza kumucebera uje tapana kandi je acid terya teko waza kweza rutoke na munonga hatu waza kureba umukorido kato koride gikirihura na nizo za district zikora taho zone acid teteka hindukirege urutoke ndozaho imyaka 5 rugaruka kunka hati twe kucebera twagamba twareba ntaburamo tukugambira ko rani turayizinge icyo ratemu itaka rikabari neutral rikakuhereza urutoke kakupushingira imyaka narishoka shanga icyo cisha cyabaho akwa nito hati kunu kashara ituri irabaka majyo kashara teye zati bici kuka hati pH no hakuba bukanga pH kijaya no marazinga yaza ahakubasa kuhereza urutoke hati iki kintu abahingi bingi bakukireba then twinoho kirise kikuba kigira ngo tahwe bijuma hango nashi empagara nyingi tahwe minwa mingi tahoki hama hati iki kirise twino kwantu kironde kirise kibakwete cya potassium twashanga kitari ni kugambira ngo eco no kiha noza kukiha mu matontero kuko noza kukiha mu fertilizer bakweta mopu nari NPK ya pasete net hateje niyo tukira kwantu recommendinga kugira ngo ekore nanka so hate ebi byona umfamu nanka ibro ejo technology nizo tujini ka farm shanga traininga kandi tuyine na soil testing kits zikumara na kandi tugahatwereza ubwo buhereza kandi akasente kaci akamuntu wenda ko wasa kwebasa icyo cyo tucesimiramu kandi turi kitukuriye ato mwana kasisi reka tuhumure ukache raka nyenda manager na namurebera abanzanda bire muka cha project yenjoki okwero connectinga nebihingwa byawe then ndabukwe gito leta umudakika zitarzari nibamweta Omuhingi no mulisa nugo mazina ga program yitu rukora kandi nyobokano bakagambana banyeta Edmond principal FAMA nkine omwami Innocent ari nitwe kasisi turiya ibo mixed farm ombinte bukwatinira no kuhinga kandi omucweke cyaza kurataho munyikirize nyakire omwe aharuba manager ba FAMA aza kuturabiraho na munonga aha project yenjoki okwero connectingana nebihingwa ekiruko yamba kitahi cyacyo nkiha okabasa gukora obuhingi no bulisa otine enjo kihinka rugurunkaho bakagira ngo nezo mugasho twegito mucweka ekirukurataho SkyTV irakari abantu orwa kabiroru aha program Omuhingi no mulisa otaferwa ejo cyezizo ni project yo kutamu okatamu umurundo gumwe hato kasigaza kugumana usharura ate ecumini kirigiro ko wakirebera abo kube cumini kibasa no kurenza imyaka 10 kiriyaho nikikora wakiguzire mutware 3 n'icweka hati abantu ababinitaka giraho ka project kenjo ki invest once gure bihumi biteho birebereje umukubanza taho bizitereje ahasigara ugumene usharura hati na munongi itwe kunuya nsharure mirunde biro mwaka tinkwenda kugambira akutureba ngo eje mitumba te kwatwa ndwara bambe eje mitumba ni kibuzi nentaragaza ni bwazurume ni mushakara ni kunka echi tukufa no kurangu tuwasha nko wakura hari umutumbo kiba wagubyaro kashanga gwarwara hata hito ntuteko kuhereza gugwagenda gutine mu kirwara so iyo gurebere warebera kurungi kandi abantu bagihera ubujuruzi ekozire kandi mitumbe ko rakakusa kwere bitoke bihango byo kwasa kuteko mukatari oboli nanye Edmond principal FAMA orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program ejiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye adera orishaba program eji neza kwanebaho buri rwa mukaga ibiri okujja kimwe mpaka shaha 3 iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera otaferwa filmu y'iki Filipino buri rwo kubanja orwa kabiri no rwa kana shahi 3 z'ekiro
kandi egarukwamu urwa kabiri urwa kashatu n'urwa katano shahina zo mu kasheshe. Silent Shadow bwe bakayita ate nga SkyTV gwe mukutu kuobeera oli yonna yosinzira okubanga olaba. Buli lwa kabiri shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program Omuhingi n'Omulisa aha SkyTV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana byabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'Obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kuba ne kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal FAMA Omuhingi atarukwata mu itaka. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro. Nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari y'abantu. SkyTV irakari y'abantu. Wabale mnonga kubo kitwegisiro Omuhingi n'Omulisa program turi ya SkyTV irakari y'abantu ntisangwa hano henyini Maklista Road omurembo rwito rwambarra hii nishomero irya kabaterine iwaikaho achapa chishomero ya kabaterine ekizimbe chikura tahoranzya higuru no kuba norebe cyapa cha Sky Television ago ngoma kagito amakuru abantu bari muri Kampala abantu bari muri Kasese nangwa side za football truck bazimwe mutureba kurungi munonga abantu bari muri Wakiso Entebe imentu bantu barebera kimwe banjizire nguguru nambare TV eibari kweta Sky niyo number 1 tubakunda munonga kandi tubakira mwe bare no kutagira irakari y'abantu twayigitwaho manager no mahaba managers ba FAMA kandi nakwakira SkyTV abari no bakureba bakureho rero tutyo tutandikomera magwitu ogutwa twabagambira niye nakira mazima nabakira kandi nashima kuba mbine principal FAMA nakwakira tutwire n'utubugano kwe hatwaganaho burindara mazima we bari munonga kuja kandi mwe bari kuja kutayayiraho nangwa na timu yona twajachira. Okay. Amazina ninye Muga Jeremiah. Muga haza izina Muga niri y'Abaganda. Kazaruko Buganda ko nkadira nakora kuno yankore kana niyo ntwire ninkora. Ari kitegeza no Ruganda oyogeramu. Oruganda ndogera burungi no runyankore ndumanyi. No ruzungu ngeza ko katona. Harabe Kampala bakura. Tutandikira project yitu yenjoki. Enjoki ezi. Bangira ngo nemo project ezi muina. Twineho project ya mana heruguru yenjoki abo kuba eze shaha yinkugambira twineho ebihumigana mukaga nibyo biriho kandi biri colonized enjoki zerumu colonized no maisa kuba biri menjoki enjoki zikija zatahama exactly yes hati twineho ebihumi igana mukaga byona nibyo biri ya heruguru nko kuwahikayo ko hwabirebo mbwire bwitu buryo bwabanza hati omukurisa enjoki nuhure enjoki karenjo kizikaziri kitari kinyamisho cyo mbantu mbwenu they were wild zari za mutare bikaba biriye byo mu kishakokwe abantu bakaba bataturana bakaba batari sanjoki abo kuzitina ubukare bwazo tenzoki zone zirisa nazo zozigumire konka zanguhi waheza kwega science yazo abo kuba ezenjoki nazo ni nkoko kureba ebye binyamisho ebyabire bitaho mu kishaka ebyagarikire mbwene ebyahereze bikijo mu bantu hati enjoki ezi wanoza kuzitandika kuzitunga banzo zikunde ozikunda umutima nkoko kushanga umuntu akunzirente akakunde embuzi oba umuntu nkoko yakubasa kunda urutoke dera akakora akajango niza kutungo niza utazikundisa ekimama obanzo zega omanye wakunda ki kwano baza kuzikunda kandi zizize kuretera obuzibu nko butamanya kuzirebera aho nizibasa ku disappointinga so twabantu turebo mu kurebera enjoki twaheza kuzikunda
hataho nobasa kwijankaha ibo abo kuba twineho ka short course ni to training abantu kurebera enjoki kuzimanaginga kora ki kutunga oboki no butahi no processing ota byona hati ko kweza kutunga information yo kumara rero ubona kugenda ukatandika kutunga enjoki haza ntukiragambira abantu bitunga wanoza kutunga enjoki waheza kuzikunda banzozo mu famu yawe nangwa enjoki zibonire tizikunda kubango rutoki kugira ngo notekwa kubanzoze kucebera itaka notekwa kuzita ahantu ahabonire nangwa bwiro bwinja abantu abakuzitunga noshanga bazitire nko kumuzakarutuso mu kibira noshanga umwe bazitire nko kwa kiroza amabare kugira ngo nane mutumbe kangayo mwana tugukuzayo na n'ubunyasi bwe tutuburiyo konkaza enjoki zikora ki nizizayo kugira ngo uzuti zikwenda itaka zo niza kugenda nizibasa kwirondera so yesebo hati enjoki zwana zireberera omukuzireberera noreba twineho enju nzete enju zenjoki ebihumi ebyo bihumi beehives ebihumi oba emizinga mu Ruganda tugite emizinga so harimo eby'emiringa ebi hariho ebyo bito byakare mbona ebyakare bikiraguju rero twineho na nebyo babe bakora baruka hato ushanga umuntu akana kwata akiruka kibanke kibo ngo banke kijega ebyo bihumi nkebyo nabyo biriho haza twineho ebyo biri improved nangwa binje nabiyeta modern konka kugira ngo ababikozera amagezi bakagihari biriye byabandize nicyo kandi tubiyeta improved haza ebyo bihumi twinemu nkebyo bitwinaha ebya Kenya ni top ba twinemu KTB ebyo kuba binemu ubu nankejo obuti wekikire rero twinemu bwa Johnson ni kakarya ka box ka rectangle kati nako knowledge bakagiha ombi humi babire ni bakora umumpimbize biti no maya bakandi bakwate kiti bakitimba mu kinaho umuhengeri hati ejo knowledge bakagiha kuriya rero bije bakore akahumi karinka aka box kare rectangle wakwakitaka ni bakitaka Johnson rero twineho na nekihumi ecyakanyina no shange kitungi kine ntahiri ibiri kine ntahiri ibiri ecyo ni bakita Langstroth nacyo kero so hati omuntu wanoza kutunga enjoki banza omanye niza kukosa bihumiki hati abantu abakutandikana munonga hati nka abakukira kwijaho mu training zitu zenjoki bone bagira ngo reka mbanze ngende nkore ebyo bito byakare amwenjoki ne bazitungira omuncheka abandi bazitungira mu nyungu bakweta pots enyungu ezenyungu dera kandi enyungu wagitaho buhengeri to kuri senzo cyo muntu akashoberwa kurungi nori senzo ki ohakuro boki abantu basimba enyungu yo no jakuro tashano jate apana amanyenju enyungu yo no gifundura oya mu boki bawe garukufundikira obuhengeri burya bwo bugumana butasenzo ki zikushohora yes hati waheza kutunga aho razirisize hati kugira ngo oronde omwanya murungi gutari hihi na nomuka abo kubenje tizikwenda kuguma abantu nibaziteganisa tizikwenda kuhura rwari urwari ni ruzikora kubi munonga ekindi enjo kitekoragana na mwika ogugo mu kiyungu yizimkamwa bamutekere ni mutunge kizibu enjo kikwe kuro mwika yone manyangu hariho danger obwiro bwinja abo kuba noreba ngo enjo kizo zikamanya zakurwa murro hati ukekura amwika gwanuke manyangu hariho danger cyo kuba kirinko kutaka batwemerera tukahurira nke kikompora cyagamba hati enjo nkari action yo akubasa gukora na nenjo kiniyera akora yahiza kuro mwika so hati ntuba twendangu at least away from home at least meters nkamagana 2 meters magana 2 ahenjo ki ahe kuberi orwari nuba rutakwikayo umwikano guba gutakwikayo na no kuzanazaniraho munonga nikiba kitakubasa kugira ngo niziba ziri safe haza enjo cyezi zine science nizikunda kuba zirya higuru kugira ngo enjo kiyaneshohora kugenda kora negenda iri kushuma haza enjo kweza kurondo bwoki oba kweta nectar mbwe nuba buryo bwoki konka butaka kuzire yareza kuleta eri material yo gukora mu bwoki hati yo ne gurukeza higuru munonga ebwine rero hati yanera garacumi eyizane shuma kandi yaneza gukora nekunda kugendeta itine cyeyini ene shumete rero ya kurodinga nebanza gurukeza higude ni nkenyonyi yendwani hati enjoke no kwezira zityo so
ati enjoki ezi ekindi ekikuru munonga aha njoki enjoki waheza kuzitungira umwanya oguri safe nkyenda ngu oziziterere zigume ziri safe zireke kureba heru munonga zireke ako bakanyawuna yanirwa omucumi ngu negireti nakugira ngu yo yanegireti inegireti eshuma igarike eshuma egenda hati enjoki nikwezire hati ziziterera haza mu kuziterera tukija twareba ngu umwanya gwo kushanga ngo wayombeka ekisiika wagenda wagura senjenje ebikondoka ukaziterera omwe nokora rose hati icyo kitukora nangwa nitukira kukigambira n'abantu ngo waheza kutunga oziterereho live fences mbwenu oziterereho emiti eri kukura haza omiti ejo emiti yenyine niyo eri kuheze karabya enjoki zikatandikira emiti ejo yenyine rero zikabona kuza ahandi kuza kuronda material eri kukora obwoki so hati enjoki omwanya gwo kugira ngo yombeke ekisiika iwe byaraho emiti haza hariho emiti mirungi munonga hariho emiti nke ya kariyandura hariho ekitini bakyeta kariyandura haza ente nizikikunda bagirisa munonga ente nobwo kubembuza yagivugana atekurugaho it's very nutritious kanuzire ekinyamisho cyane kikadiyani kakanuzire so ejo kariyandura ejo niyo nungi munonga kugira ngo kandi yo nerabya emirundi nkena omwaka hatoshanga ngu hariho enjoki nizitunga munonga obwoki kugira ngo kariyandura nerabya munonga omwaka kandi niko eine speed mukura so enjoki ziza za connectinga zita na nebihingwa byitu FAMA naganyirwa ato mu project y'enjoki omuhingi na munonga hariho abantu abakukira kuba ne babyara abantu abine umwani abantu abine fruits emiyembe emicungwa izo kwate za fene za avocado ate na munonga itwaha afamu twineho emiyembe twineho avocados twineho za fene twineho mwani twineho na nemitumba hati enjoki omigasho y'enjoki oyihireho cyo kugira ngo nitwihamu bwoki twihamu esinda twihamu wakisegeri kora kando enjoki nizikora omurimo munonga tukyeta biodiversity oshanga enjoki zino buzare buhango munonga na nebihingwa abo kuba enjoki nangwa abana abakushoma nibakira kukyeta pollination no kushanga ngu pollination no kushanga ngu ekihingwa cyayemo nizemese bihingwa neye kwatenshize gitwara kuri wowe nkazi hatehendere biterine yes hati enjoki pollinatinga nizikora ekintu cyamani munonga abo kuba hariho ebihingwa ebitwashangire ngo byo enjoki nizitekwa kubanza zabiretera ikirabyemi nikyeta pollen no mu rujungu hazo ushanga ngo enjoki yazaha yihaho pollen yagitwara kihingwa kindi kiri cyatwekwa kiriya cyatwekwa hati zikoromora mu muhango nizitwekesa we bari munonga principal farm so ogwe nubwo mugasho mukuru munonga hati hariho na munonga hati nko mu rutoki ito tukagira umugisha ngo itaka ritweri riri bit fatayo kandi nore ngo riri nkakabungo hati urutoki rutoriri hihi enjoki ecyatwetire twazisemererwa mu munonga enjoki abantu abingi enjoki zina science yazo zo na munonga ikintu kiteganisa munonga abantu abentoki numanya ebyo biro tuyineho problem ya kajunde principal FAMA no kimangwe enjoki tizikujanjaja kajunde mu rutoki kashati zane zitwara ubunanka ntizatwara n'uburwira apana hata enjoki yo ine science yane kore mirimo yayo netutuka ngo umuntu ko kuba no kore mirimo yawo katutuka n'enjoki nayo ni kweri hatwe kweza kututuka akakatutu akakugirugamo no mubazi ogukwita bacteria ya kajunde hati ko kureba enjoki ziri mu rutoki umuntu atere ndura atanafa enjoki ezikuba nizikora ubuki niziba nizicendeza n'uburwire etakatoneraga enjoki etakatoneraga bakanja ngo yeza kutonera nefu ati yaheza kutonera nangwa ezimwe tizikufa nangwa ezimwe tizifuka konka yaheza kutonerete yo tegaruka y'umucumi
negenda hate mu kishaka yonka nizeze kutomero ko mbishaka zitine program hati yezozo neba yatoniro mu ziryo mu exile ekiruke kagenda bo kuba kugaruka yo kurya etine viru yo mu chumite garkam hati yezozo ezikuba zitine nanka ruriya ezezo nizo zakubasa gukora ki kureta kajunde konkeze zito ziri nomo eziba kweta hane bize eza wakazi ezikuba ziro mu kihumi ezo tuzikutwara kajunde so hati kutwamanyireko twakunda munonga enjoki kandi bakanja ngwenjoki izoba ne basa kutambira kilometers nka 20 nangwa kuza kwenda obwoki 20 nezitambura ne basa no kuzirenze na munonga washanga ngo ahekwihobu obwoki ahekwiha materials ziriya ni hihi ne basa kugenda eyiheyo etwaro mu 10 eshube garkeyo ushange the shorter the distance oshange yatambure mirundi kilometers nyingi than kushanga kandi yargaha yazabwizibwera aho nahagihenda kuko washanga unetambura nka kilometer emwe nkari yifo kwenda mize ekagaruka aho ne basa kuza yeze yo ushange yatambura urugendo rukukira kurga kuzabwizibwera bakanje ngo kuri senjo kinu kwetaga amizi mingi kamwe zanyu kaziryo mu rusoze muga zitahira yes nangwe enjo kinizenda mizi konkati zikwenda mizi mingi munonge kirengere abo kuba hati enjo cyati nkitwa nore ziryo mu kishoze nangwa munonge enjo kitizikunda kuba ziryo mu kishara enjo embera zo mu kishara mbene enjo kitizikaha hariyembeho nyingi hariyembeho then hariho na noshanga ngo hariyo rwoya rwingi ekiba kweta humidity mu rujungu hati orurwoya ni ruzisisha mbene ni ruzirabya kubi munonga hata enjo kiyo ni yenda hantu ahatungira harya higuru tuzikwenda kuba mu ntarumoroho nizikunda kuba ziri ahiguru mbene free air nanka embeho yanetambaraje hata enjo kiwanobuze cyamizi amizi go tiri mbwe tizikwenda mizi munonga ngo namizi mingi munonga ngo damu yakoma hati nkitwa iki tukora twineyo obujerikani bwitu tukabushara obwari titanitana no kasharoti zirya urumuzitera mu yino nozitera mutu zaza nota basa kutamura tankishatu zimare mu nkebiro bitano zitakagahirize kandi norengo nejo nyinji munonga abo kuba tuwaza kwetegereza nko mu 10 kimwe nikiba kini mwejo kinke mitwaro mukaga okuhika mitwaro nkamanana 10 kimwe hati washanga ngo twine ebihumigana mukaga buri kimwe kine mwejo ki emitwaro mukaga zazo mukarita mukadomara kari t-shirt amizi gamara mu ebiro bitano norengo nizinyo twizi tuke munongo konka waba nozihereza mizi hati nkitwa amizi gadamu yitu gari hari nchoro kuri hati tudiyo tugeza okusya amizi hii hati agamizi ko kweza gatayo no kwateki ebintu ebyomire nikibasa kuba kirinka nibasa kuba ririnki ibabiri ya ryomuti ryomire no basa kwata akati komire no basa kwata nkobunyasi bwomire ukabutakora kakujunda hati obukwata obutamu togwa mizi gariya ijuka bone buguma mutwe tibukuza hanze ni buguma mutwe bukugenda butamutu hati enjo kikwe kwiza estama hari ya kantu kariya abo kuba hati yiza direct ya gastama munegwamo sonote nozitera ho buntu butakuremera munonga yize tekama hati etekama akababi kariya komire hamwe mizi egenda nanendije yiza so amizi tikiri kizibu cyamani munonga watunga enjoki kandi nabo washanga ngo damu yawe yoyine erihihi eriyo mu 1 km 1000 meters tikwenda kuba no leta renjo cyamizi amwe nizigeta hira niziza yo mu kilometer emwe zihaya mizi oshanga zakora emirimo yazo kandi imbozi yawe yabetari imburu yare abantu ningira bashimye kwa abana bakureba binde kiba picking good thank you very much kandi kateke ngo embozi yemwe ajura abo kubanyowe obiro bimata kwenda kugaruka mbintu yaba expert bakuba bagambire kimwe byanshemeza akulisa enzoki necyo kugira ngo izoba rimwe ne basa kutambara kilometers zuru kurenga 20 tuyina abantu mutawuno mukakutambure bigerekero kilometers nkibiri omuchanga sutamera hani kira maguru abya miribondo rukuri ngo yakaba enzoki netambara kilometers 20 egendeza kureta oboki yo noteka ngo hati yo nekibarankaye ekindi omulisa wenzo kitwareba ngo noteka kubo ina mizarubaje zo tuzukoresa mizi mingi but nizetaga koresa amizi somewhere mbweni kito mu mind oleke kuzitamuze ngendo ningwa the more it travels
nihe kuhendera omweta performing reje omuchumikiriya kandi at the end of the day echomi no bano kyetagamu obwoki naza kweza omwami Innocent ali nitwe kasisi tuzakuba ntugamba value addition project says tubasa kuzitunga mututa value obwoki ntubuleba tubasa ku parking tuta nubucha kuba kitoki eki then on top of that tulebe na achievements ezahire on projects zei omwami Innocent niyenda kumanya omutukiya kubanenda kuganyirwa ombintu bye na munongo konjeraho mutindo at for example inenzoki no wasa konjera omutindo habwoki bwawe nkebitoke nkebi nabasa korata namazima ekyo cyo nekintu cyamani kandi nicyo tuworekerere kandi cyo turiyo ekimo twakikozere ate nkabwoki tukasa parking am propolis na shenjuburu tukakuramu tugikoramo tuparking aje dere na akantu cyanangiza n'abarisa okukorecha kuba nosa kushanga omuchumi kimwe ekyo kwihamuka nkarata mushanju narisho mwerti 14 zobwoki wihamuka ekyeka kya kiro yenjuburu hate ejeje bakweta propolis ejo kuza ugiparking oshanga kandi ekore mitwaro mingi sakushanga akantu kamwe tukaguze nkumina cyo kimanyisangu na muri covid bukagenda munonga abo kuba kamanya bamunongo mu rukoro n'ikindi hato noza kushanga ejo half ya kiro noshaka kushanga yarga mushinike mitwaro kana n'etano kandi ko kuza kugereza gerana na nobo cyo ataho tuyine kurantekaho ecyo value addition jangu tukagira eki twaganyirwa dena no kuparking abo kuba edomoremwe eyituguza shinje mutwaro 100 ko kugiparking watandika kushanga no mu half kilo ko nerga mu kilo 3 ushanga half kilo wagiguza shinje umwe omutwaro narisho omutwaro ataho nchanje manyisangu aha kilo 3 no kubisa mu mirundebe no sakushanga ubwoki bwamwe edomoremwe yakore mutwaro nkagana icyo cyo nekintu kikuru muno kandi ko kubo parkingire butambura hantu hingi bumanyi wabantu bingi kandi ukikwangira kubuguzaje okukira oguza oburyo mbuve omunanka mu mucupa obur contaminated then tuineho ekindi ekituri gukora itwa value addition na mnongo y'urutoki enyuma ho kuko nakugambira nti tukaba tuguze imitumba tukure imitumba tugiteka omukutiya tukure imitumba tugipakira motoka rore ushanga rore mwe imitumba bishatu ushanga nanka fuso neza imitumba 1225 ko kati tukashaka mutaje tukatokore micro propagation technology egiye kuza nene value addition mwe no mitumba value addition no mitumba kweri kandi iri gukora kandi y'abantu bingi bari ombega no kwega hata abo kugira ngo bagumo ogutubera tuguzar 10 tuguzaza ho bwana 10 hato shanga anana 10 kuzari na 5 ushanga kandi kamwaka kuzar 15 narishika kari akagonjo kaguze 10 shanga no hamwe nyamwe esente nyingi kurga omuryeje so ejo no value addition twenda then tuyine technology twenda kora iyo kurirango at least nite twakora wine kurga omutoke byitu akuba specifically yo project twenda kora ora na mami twenda bakore technology bakore naka winery turese wase kubantu tugiparking na base kugira entasi ya tretera nango yongere na hasenta amani gitu abo kugira ngo abana bakushoma bashomera neco then tuineho na nekindi kitwenda gukora kugira ngo tukore twenda gukora carpets ku rugombe gogo ebyo by'imitumba ebyo gogo byo kureba gukora carpets nongi technology yo mucyara wanje gezere yagishoma hate ntwenda twenda gukoraho nanka room aho barebe mba processingira temwe cyoma kigumenki bikamura nkikoramo ihuzi dene huze koreki eco nekintu kinguza kweta kwata that technology ejo project totakagenda byo kasisi so niyo twenda tukore value addition abitoki bitu atiste ko kwantu biranke bitoki konka ekinde kitwakozire urutoki twarushara mu kugira ngo rukore iba kweta agrotourism tukurebera haguze bitoke byonka agrotourism okushomesezaho ecyo kushomesezaho abantu atoro rutoke norwe rinke cyo by'uburambuzi iyo kiriye cyo by'uburambuzi abo kwantu bingi bijaha kwega tubashomesa technology zona nabataho batakirisa nabataho batamaniwa nanka fataliza mbagikora bata nabasharara bata ningira ku mwana murebe mutoke mwana muri hariho markingire harimo ebijwiro vera na no papra ejo adaptive research y'abana bakoreraho kugira ngo so hateji nabwe ejo nane tugirebera aha bintu bikubasa kuturetera entasiya umurutoke kugira ngo at least tubeho cyo kushomeseza cyashonga twakwiyo kitoke cy'kwinga koka umuntu wamuhereza technology nibakora bata nibakora bati nabate nacyo tureba ngo
nikimwe akikuwasa kuretera entase sitakurebera kugira ngo noguze bitoke na nendere na nakibyonka turi kwendera programu yitu Yes. kasisi nko muntaganyirwa ata omubuhinji no bulisa ebyo yihire mu bice bice kubiturabira mu muntu ariko nakureba Sky nawagira ati kunakutandika kuhinga nkaganyirwamo nangu nyo kirungi cyanje abantu bamanya nkuzire nabo narshi nyosire nimba shomesa konka ahingire ninde hari mnonga naza kureba kurigera ko nabendi ntandikire na hati ombicunduma uko hati ndi consultant waza wa TV bweshi ninyo ho wakweneza muri TV konka muri TV nubantaho radios mbanyeta platforms nyingi ninye kubani shomesa ndiyo ninyiruka za workshops to kuzurugamo ninka enkakutonero muore ko jinja na hati ndiyo niza kuza kororo ebiro 12 bari bandikiro special kandi bampire na master class nguzenze kushomesa hati echo chonka exposure ni chamani kandi ubu munani nje nimanisha shurwa za kororo waziri deposit yize ni ndeba ngo tuwe kasisori yo utwabintu kurigera ahabikora byo kandi cyo kubanza ebyo buhinge bimbere mireho nyine nabanywano banje nyine nabinashobera nabonana nabandi kuba kugira ati no point impango ngo bishikore ngore mira byo buhingi bwawe to kwenda kwa mukamamo nyoni ndeba icyo kintu cy'amani cy'ikindi kandi binde binkozere hati ninyoha ayine partnership na nebye bitongore by'amani akuba iyo kasisi utakamweta kasisi nazo ministry no bambangira gushitama amwe haraho tuba turimo gushoboka cyangwa innocent na mpankarpoti eri kwebwa district abo kubanyowe noza kushangashanga ngo noreberera aba plant doctors bangahe ushanga ningamba nindeberera aba plant doctors igana ndizinga kandi ushanga district yo nereberera 3 na 3 ba agriculture officers abari mu magomboro iyo noche za district capacity ushanga nyine capacity ushanga nushomisa abantu ba mini uhura nashanga twaba turhariya tuyo platform ujino makere university jino bahi bakugamba abantu bashomiza abariyo mbakora ushangana nanye innocent wa Ibo Mix Farm nyine ho presentation yo kuboreka akunkozire echo nechamani nyine partnerships zamani abokuba nyine AVCNGO erikunde erikutsupportinga abana banje nanye echo nechamani bampire sente nyine koragana na agriculture institution zone ziri kunuya benefits abana hati ababo mbamba leta sente manya abakuba nani tunga abana kwijha kushoma abamwe bashashura hataho nabwe n'urangwa akasente nkagira kataho umusho rene kindi kunkuza kureba nareba nka workshops zintambira heru nananka ndikuza ku presenting about agriculture kandi bakunshashura amazima nyoje nicyo ninchesimira mukurango it's a benefit then waza kureba nanye ibinye naha kwanje bitukano kano manga nimanya yiturugire nakazu nanyakanya kanatira wendijo kanabe nanye nareba urugogoma wakugitahonyete nanye kanabe nakapicika debere naza na motoka naza nabi onashi mukama nyine kumusima kweli wabale mnonga ariyo nakureba Sky TV kigambo cyawe cyamuhero kwenda gambira abahingi mwe n'abalisa no kureba ngo bakoze amagezi agabahingi saba kubagambira bareke kwemarira bareke kweragurura bareke kora mukozese munonga abahinzi buri district busaba county n'abahinzi aba bantu nabo mugasho munonga extension workers mubene mu mwakozesa abo kuba embereho hateka hiduka nenda magezi icyo nicyo kushaba abahinzi batahi banje kurango twakosa amagezi agagashomerwe onka twagira ngo tugumize mu neco kandi kabagambira ngo nko muhingi hari wese umwe yoshimye kuba no boyine yo muhingi sa umuhingi ushime kuba ine simu ya polisi wawe ushime kuba ine umushaho wawe ushime kuba ine roya wawe simuye kunka abantu bingi no shanga tino wari kwasa kwebuza ha bintu byo buhingi no burisa eco nicyo kintu kikuru kiko na muteke mu amane kandi kindi ni nshaba ngo emyeto mugikwatreho mureke kugira cyara kushoma ebyo mu kitabo byonka mu begese ebintu binde by'emikono practically ebintu kandi babegese hand zone wa abana bakuba humure basindika ibo bije bamaraho kwezi kubona umucumuro begemure kugira ngo buri mwana wena nakushoma ibyo buhingi no kunkana basa kubisha na basa kubeje bike kuko abana uri ngo ari umwete go kundente ari umwete go kunde ubuhingi musindike aho kureba ngo nasa kwiha knowledge kandi abazire nimbashaba abana mbageze se mu kibaro mu kibindi muhereze uti hati urutoke package girebere urebe cyara akore mjirti entezi girebere aguza amati aguzeho agoreje kibase kumukundisa umurumo gwari ko nakora abazire bingi nibajya ngo abana tubakuhagira bakora
kuko bo nibakunda abaguzi batumushaho kandi umwana Innocent obwire bwantwara dekanya muko mu rutoki mu turabuganire twongereraho ukariza kwiza korodoro rudaku tugigita gite ningira nondeba hunyemere nangwa kubyakubiye birije kabenyine no muhoro nyenko tanjetemera ngenda nyowe nyo fama nyamukanji twara koko muhoro no shagwanye bayo kananye nabo muhingi atakwata mu itaka ndabugitemo bundi ntuza kuba ntubegitaho esabiteru kwija program muhingi no muri SkyTV rakari abantu kandi nituba turi mu rembo rwambara hano hinyina ma Krista Road aha hi nishomero rya Kabateri ne wanoza rugazi icyapa kitu nono kireba higuraho amakagitu ago kubanza no twegitaho umwe kwa kubone muhingi murungi ori kumanya umurisa noenda kwizana utumuteka program eji iwe donda principal farmer Uganda ahora nshange hona a Facebook ninga social media yona noza kuba no basa kunteraho nesimu yawe then wabane no mwamari nitwe kasisi ubwo nawe no iza kundonda kwesimuye ninga no mushanga kuno mu Rwanya mahembe yo ize no buza ibo mixed farm tino wa boda boda taru kujimanya